Gap, kan aku tuh tanggung jawab. Engkau ngandung. Boh, cok bentar remben mbak nama Caca. Engkau lah putus sobat nah. Konsep putus puru beori. Saya ngalakoni lah oleh seminggu. Pas, mbak minta tanggung jawab ke engkau. Cengkok benih apa-apa na mbak lah. Mbak nah saya nggak mau sombi ru ayo. Mbak na jahat Gap, kastong kok milih mbak na. Buk, mbak na tahu, kok perlu mulai daster ya Buk. Bernana pink merona-rona Buk. Bagus ya Buk. Tahu mulai di mana? Mulai ya, my hijab and fashion store. Iya, kan mak perlu tahu Buk. Engkau angkui daster cara ria dari bilen lah ya. Tahu aja, tiba hotel ketel lah ya. Lopot engkau rasanya. Buk, arwah mak kair bodor menendak kan apa ya Buk? Mak curiga kok Buk. Parah Buk. Rekam dulu ya mana viral. Lupa kadok kan nak roh. Mun saat iya pa viral ongku benjong. Din mik todus teti sa kampung. Parta aja kok kaban Buk. Cepet caranya nih urusan orang. Urusan cara dia tanding Tina Sare aja Buk. Aras yang menyebabkan banjir nang kampung dia. Malah saja lorong ke Buk. Demam Buk. Kapak kali bunga Buk. Buk. Salah noreng ya Rosban. Abah Tibian salbutan dari soon. Duh, alhamdulillah. Keparingi rezeki abdina ya Allah. Ariang kok ablanja my hijab fashion store. Andikna Dewi Maya Sari. Bagus ya kainnya ya. Arya cocok ke gebay siapa yo? Arya cocok ke gebay. Oh, Susi. Ya, Susi. Ini. Masak dia. Hitungnya gebay siapa deh cocok ke yo? Oh, gebay anu. Maani dia, gebay maani, gebay kobongkor ya. Nyaman, dek pendek, gebay kening masak. Dan salen, edepot. Ari ya. Bagus Ria, mak bordiran Ria. Selakatun bahan Ria. Oh, celep Ria. Begi sapangku ya. Oh, mak na gegep pungku. Bagi ka mak na gegep. Iya. Cokop Ria. Marela. Astagfirullahaladzim, Mbak Nacong. Apa ngajari marah ya? Lai pas sekolah, apa ngaji? Ada guna namun nggak Ria? Dimar ya Win? Bisa Bu Ros. Mayu teraki. Sana apa? Campur rasa kau le, Bu. Dupolo mau minuman na. Oh, 20.000. Nih, Kak. Ki kelpon kalak sosok naiki. Sekarang kong babun. Thank you, ada.
Partajon kale bunna. Menteti kale bun reje ngaleng-ngaleleng. Nangiro mana oleh tapu sangka rakyat do. Bodoh apa? Mak kage mak nyam ngaronyam. Ya tengku bun. Kalau kon na apel lah bun. Boh. Ariak kahur. Bo. Cuma. Boh. Ada apa hari antar masuk ke bungonendang? Pecat lah you Pak Bun. Cara kaneka mesom katisa. Bentos gelu. Mak pah pecat-pecat. Langsung pecat-pecat borem mana? Bar apa Arya? Maan nih Pak Bun tak kira nyambi berita-berita hoak ya Pak Bun. Sabdi disara. Nengen-nengen kahur. Mak dem ngedem ya. Ayo Pak Bun. Lesus anu entar sate Pak Bu Bun. mayu-mayu borem mana? Mi pah hoak ya bu na. Pera kahur kan? Kesengku. Marah lah you Pak Bun. Mangkat saja lah you. Iya marah. Pokoknya engkau minta kabin. Engkau tanda mau lepa gugur. Boh. Enggak, engkok fokus ke karir rangkok. Karir taman cok. Aduh. Ben haromban. Aduh. Apa ngajari? Aduh. Ngajari ya. Apa Bo. ngajari? Kat. Mak mas sompiane ke syuting. Ya Allah. Tahu apa ben mak saya temo orang aku beli video dia tengok ngamok. Marah pate ela cuma tak eman kang kok beun. Iya, paten na ben nakar bingko. Ben saromban ben mangandungan noreng. Ben apa ya temo mak? Arya aku beli film. Beni mangandung engkuan. Wah bu. Mangkana tanya bedapa depak nong nyalonong. Ulang dadak gep. Wak kan? Emak re arah apa asok masuk. Yulang boleh lah. Sela parak Maria. Berarti salah tampang kok Recong. Kalau dari budi, kalau dari Aduh, ada apa? kalau dari budi jangan Pak Apaan nih kalau di Budi? Cara ria Pak Bun. Salah jadi ngaji boleh. Aduh, leher. Aduh, Saraan Pak Bun. ada apa boleh? Nyono jenah Pak Bun. Sia. Coba parapat. Aduh. Bener apa nih Pak Bun? Atau kue kanjo? Wedian na. Tiga made olar. Masang kuning. Mangkana, Bu. Najeri ya mau nabrik kabur pak jelas. Berita-berita hoax ya kebo. Salah paham lah. Oke. Aigoo.